supporters yabo. Kanti ngwale muhle kunathi lesanza kutitfola lebe sikwethembise tona ukuthi tathi ngalunga sikwethulele tona la sibuke khona sathi inkonyama seyibuyile kuleli kulandzela ukuthi ingenele umhlangano wakamhlabuhlangene even laseMelika siveke samukele inkonyama ngekujabula lokukhulu ngesikhathi ke inyathela kuleli isingethwe ngosikade Makelandendesa. Inkonyama ifikele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International esikhuphe isingathwe inkosikazi Makelandendesa ngemva kokungenela umhlangano wakamhlabuhlangene eMelika. Kuhlonipha lisiko lokwamukela inkonyama sive sihlabele ingoma yesive inkonyama yahlela umbutho wetekuvikela. Sigodlo bantu benkosi ndvunankulu tindvuna tembuso sive nemabandla yokwehlukana kwawo emukele inkonyama ngekujabula nangekudumisa imisebenzi leyenziwe ngiso silo semhlaba eMelika. Inkonyama ikhuthaze emhlabuhlangene ukuthi akhe yaphindze yasekele emabandla latawucondzana nemisebenzi yokungenelela athole tinsombululo letawuletsa kuthula kumavela ahlaselwe timpi evekatini leAfrika eMiddle East eRussia nase-Ukraine kuhambisana nemgomo wakhe emhlabuhlangene wekuphakamisa lizinga lekuthula mhlaba wonke. Imemetelene luhlelo lokuthi leSwatini libe selinciphisa lizinga lentuthu ledla ludwadwasi ngalokungemathani latigidi letimbili ngeminyaka wa-2035 kuhambisana nesivumelwano seParis Agreement ngokuhlelo loludzinga 43 billion emalangeni ukuthi lisebenze. Ibuye yasekelana nebaholi base-Afrika ekugcucuteleni tinguquko letawenda siciniseko ukuthi i-Afrika iyameleleka esigungwini sabuhlabuhlangene lesibukete kuphepha kuhambisana nesivumelwano sezulwini consensus. Etindzabeni kubika Sandile Makhanya, Anathabiso Dlamini, esikhumulweni setindiza iKing Mswati III